Dengan bismillah lun mula galangon rahmat Tuhan, sehat sejahtera selalu tak baca atau janjungan Rasul pilihan Sayyidil Anbiya. Saling lon sapa ke adun badan Mus Omar Sawang yang katruh deka 17 syedara terobak lon tuan, mudah-mudahan bejud syedara. Katruh syedara sawulun tuan lon bidangan ala Jakarta, kopi ngon bada bang ekalon siapkan maklun lun tuan hana sapuna. Kopi ngon bada bang ekalon siapkan maklun lun tuan hana sapuna. Yang lon sediakan dagekeun sebab pantangan lambung diteka tanda mulia baulun tuan lunjuk karangan gelanto pada. Bele mengisah sakit lambungnya pegot hiburan seni budaya Bandung tak sapa sambung hubungan rot kesenian bejud syedara. Salam sejahtera kerakan-rakan Bandung seniman, Tuhangon muda seni budaya Aceh tak lestarikan, tanyo kembangkan lubeh bayangkan. Seni budaya Aceh tak lestarikan, tanyo kembangkan lubeh bayangkan. Hana cit lupa saling lon tuan Bandung penggemar seni budaya kamu mehaba golom si padan le kekurangan lagi bang Jawa. Dak susun kata pih menan macan kadang tan sopan kamu mehaba maklum bang Jawa baru mulaan pegot karangan golong biasa. Seni tanyoba pantun karangan dajet Bandungnya be sampai malah nyo peninggalan bang ebe tak abaikan bata nyorakan buta tim jaga. Nyo peninggalan bang ebe tak abaikan bata nyorakan buta tim jaga. Bidang agama be ketinggalan bejut Quran getanyo muda bak saboh masa oh na pasangan
Bejut ke imam lam rumah tangga. Mesambung habakan dalun tuan tentang pulangan tawa udesa singoh lun gisa konrod gunung tran Jakarta nagan landasan kana. Lunjak bak ganda cit dari nagan lewat daratan via bis kota singgah bak ganda langsung Medan tiket lun pesan balik Jakarta. Singgah bak ganda cut bang langsung Medan tiket lun pesan balik Jakarta. Lun jawab haba sapa bak rakan status pakiban abang Jakarta kamu keluarga atau bujangan lam pertanyaan menan gerika. Jino bak kanda lun utarakan mantong bujangan abang Jakarta sebatang kara di perantauan gona ikatan mesi drodara. Lunjak Jakarta pun dari nagan dengan tujuan jak petroh cita sambil kerja bang emita wawasan seiring jalan sambung syedara. Sambil kerja bang emita wawasan seiring jalan sambung syedara. Hana terasa wate berjalan kampung halaman Triptan lun gisa bukan lun lupa kampung halaman singoh saboh jan pasti lun gisa. Tuk sementara Jino hairakan domisili tuan lun di Jakarta Jino bak kanda kalun uraikan lam pertanyaan kalun penyata. Pesan bak kanda yang disampaikan nyawa unagan kenan yudeka singoh lon wea bao katro kenan awalun tuan jak taman pala singoh lon wea bao katro kenan awalun tuan jak taman pala. Angin kop tega laut selatan gelombang manyang badai di deka beta percaya habar ramalan ada bepawang hana troh mada.
saboh jan yo nyan tenggelam kapal gurita hanaso sangka deke di Tuhan musidro insan hanso kira cerah cuaca lemah ngon awan dalam uro terang ujun di deka be patah rungka cut bang layang mainan tabuh beneng nyan kawat suasa be patah rungka cut bang layang mainan tabuh beneng nyan kawat suasa megah meputa jalan gunung tran tikungan tajam tanda bahaya munyogot tabah saboh hubungan dak le tikungan tetap cedera eno kehaba dari lontuan pat kekurangan tulung penyata abang Jakarta mohon pamitan bena di dalam hati yang luka seni budaya bacut gurauan untuk hiburan penonton lingkah kadang naga sabang dalam karangan meahlun tuan bene pedosa kadang naga sabang dalam karangan meahlun tuan bene pedosa